Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, the winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 crispy pata in Hawaii. Licensed and certified the food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Apollo 1. Lagkip. Ti napalabas. Ay, awat ti may tulong ko keng ka. Ni manang met. Kaslasan nak akapsat. Kapsat ka? Agkapsat ta. Nga mawan ti may tulong ko keng ka. Sino nga rin ti pagpatulungak? Taan niya ngamin di panggip mo. Manang nalawag ba't timbaga? Pagbasahin na kumay ti college. Kabailam, nagsipod ta da negosyo. Awang pa anak yo. Kinimanong. Kabailam na pagbasahin. Siyak nga bunso nga kapsat yo. Adarapaap kumanang. Amin nga tao adarapaap na. Sayang laeng. Nanyaman ti itulong ko keng ka. Jerry. Abing sayang. Agkari ka ita, ngawan sa bali nga ramidem no saan ngagbasa. Ngayon ito na maibarkada kan, doon amumunti uminong ti arak ka nagsigarilyo, pag-gasto ang tulagi dito ko king kaakwarta, masayang lang. So nga, lading ita, naggraduar kan high school, okay na yan. Ngayon kahit ko dag-college manang. Awan may tulong ko nga rod, awan. Adun sakit problema yung agkapsat. Ni Manong Edgar, Manong Nemi, ti asawa ni Manang. Kahit na nga rod nga tulungan ka, no, tulungan ta, ang agbasa. Ngayon takal ti pamatik, nga sayang lang ti tulong ta keng kuana. Gastarin na lang ti awan kasaskan na nagri pagbambanukan ta. Gastarin rami na nagdaduman ta. Agbasa da. Mabanda agbasa ako na da. Nakaigpil da ti notebook, kuno libro. Sa balimat pagtungpalan da. Mapandamat ka naging pag-iinuman ka da. Abay nga sa mo ikan ti tiyansa ni adik mo. Ngayon kat mo sawan. Bam. Tasyak ti magsarita kang kuhan. Tulungan ta. Umuna na nga tulungan ti bagina. Nulakid di. Tayo isurutan no niya taramidan na. Nakasagana ka di, Jerry? Ti kayat mi kinimanang mo, ket pagbanugam, ti aramatem ngagbasa. Pagbanugak, kawan, trabahuem. Gunudem, babayan ti pa nagtrabaho. Nagtrabaho ak iti negosyo, saan? Bukod mo nga negosyo. Nalawa, di lukod di balayo. Ang gadi. Unta, pagbulmula, anda na ng kinitatang karigiti ko, manong. Nateng, yung pasareman hanggang agsayaat. Padadailan pa yung nagiti manok. Taumot alad kiti mula da. Agdarakan ka ti baboy. Manong nga bulan. Sagbing agsara ti klase. Dua pa nga bulan, manong. Ket, dua pa nga bulan man, sakbay ti enrollment. Huwag, manong. Upat nga bulan. Mangtarakan ka ti inem nga baboy. Kadinton, at doon upat nga bulan da, aglakwa ka doon. Kaya paglakwam, isuntumeten, iti usarem nagbasa. Babagayam, tingkay nang ikahan ket may salaing nga paset ti pagkasaritaan, lagip ti napalabas ni Jerry iti Lawag City, may saka nagitintay pagpilyan para ti panakapili ti best letter of the fourth week iti bulan ti Hunyo. Idagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award Search for $1 Million Amazing Story 2026. Babahin ka ni Reynaldo Rey Fiesta dito Honolulu, Hawaii. Kendi programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio TCJC Lawag. Iti panangimat matudmat ni Station Manager Attorney Nick Malasig II
nga pangabakan nyo kadag iti agkakatakil premyo. Agkakatakil premyo ko na tayo gabuta in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly. Denggan nyo, dito ipagayam. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo ti cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, ket agorder itan Yum 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 Letson, freshly made in Honolulu, Hawaii. Ayan, owned and managed by Reynaldo Ray Fiesta dito Honolulu, Hawaii. So nga kayo nga taga-Hawaii, ket agorder kayo itan. Babagayan pakasaritaan dito ni Jerry Itilawag City, ngayon tayo pinauluan iti No Pagbanugam. Yan, pinasa title na No Pagbanugam. No Pagbanugam, dataramatem nga kwarta, amom nga ilalaen, di ba? Yung sa mga nagbambanugan, at kaslawan anyaman na, gastos dito, gastos dita, dan tumanan, kandak tumanan, di ba? Ito iti pagkasalitaan ni Jerry. Kaya hindi tobat lang, noore no mangigyo ita, dato'y panakaituloy iti pagkasalitaan ni Jerry, iti Lawag City, kapsat. Pimbilas tumat lang no, kay Denggen, Boyanin to aldaw, 12:30 aging gana ti alas 2, iti program at tingalagit tinapalabas. No, napimbilis matlayo tingkay panang buya sa dyan, taadado di kita panaka-iportray na. Ayan, abo pa lang, tinte panang iportray dito, dati pasimsim, patikim lang, ayan, dito ay page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award. No, mandamaki agdingdingig, agbaybuya, paki-share, paki-like, and agpalo kayo kumati page ni Paring Ray, kaya no, ito YouTube channel, ti paka buyain nyo kada ito nga video, i-share nyo, i-like nyo, sa kayo kumag-subscribe iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel ni Paring Ray. Nag-share kayo kuma, kasi itaramid na kamadamak nga nag-share. Kalpa, madamdamalang ito ituloy nga ibasa rin pakasalitan ni Jerry nga napauluan iti No Pagbanugam. Hindi madanggan na ito'y panagyaman kan awis na ito'y 5th grand finalist tayo. Congratulations! Iti 5th grand finalist, iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, awan sa balinusan nga ni Christopher Kiano Tagorda Tabayay, a.k.a. Kako. Iti panangisurat ni Binilda Pantalyon Pakulan, iti poblasyon Santo Domingo, Ilocosur. Denggan tayo, ti panagyaman, ken awis ni Kako. Jakmas balan ti ragsak ko, tatoy pakasaritaan ti biyag mi ti nangabak. Ket awisan kayo nga agsurat met, tapno mapadasan nyo met ti mangabak. Yan, awisan kayo, tagsurat kayo met, tapno mapadasan nyo ti mangabak. Ayan, po, darakal iti premyo kakapsat. Malaksid iti weekly and monthly prices, at agururay nga grand prizes. 50,000 pesos ti abaken ti grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Kasi ano nga ro din, sir, no, haming kabailan nga isurat. Ti pagkasalitaan mi. Akit, no, saan nyo kabailan? Akit, mabalingmet nga siyak ti mga interview ka na kayo. Kaya, ag-message ka lang iti page nga Dear Manong Nemi, wano dito yung page nga Ray Fiesta Sentenciador Award. Kaya ba kayo sadyang, sir,
kahit ko tiyak pa-interview kang kapare tilagip tinapalabas ko, true to life success story na ko na yo, hindi interview kayo katsa kunti, mga ramid, mga surat, malat kayat yo. Takas na tiraramid na nagdaduma nga maiya basbasa, iti lagip tinapalabas na kapsat. Ya? In-interview kida, ta kayat dadag pa-interview ta handa nga amo nga irugi, ken isurat. Agbiyaman na kidi ata, may sakbasit nga na medyo nalaing amok tek surat. May sak nga writer ang nada. Tadon di kiti insursurat ko nga drama iti radyo iti 1980s, 1980s, 1990s. Yay. Kaya nadumatan di kiti di publish nga surat ko di tawan nawag iti kaaktibok tag surat. Ayan, naging gana ita, agsursurat akpay lang. Ayan. Hintay magkablawan na kita birthday dito yung aldaw kabsat kang gagayam 24 data Miyerkules happy birthday kini Levi Batangan Estilong di Bangkok Thailand kasama tang kini William Magaway iti Hawaii happy birthday compadre William Magaway kasama tang kini Merana Layowen iti San Felipe Zambales happy birthday ba kini Jerry Jacinto iti Lubot West Talinga Lawag City. And happy birthday in heaven kini Tatang Zoilo Bartolome Ruiz. Birthday pa ita ni Diyos talwad na nga Rudy Corpus. Happy birthday in heaven, compadre Rudy Corpus. Birthday na pa ita. Yamada di heaven. Yeah. Into no bigat, advance happy birthday kini Janet Balcovero di tag basement Tilawag City Commercial Complex. Astamat ang kini Mami Lucy Damo it San Nicolas. Gramumatan kini Wilhelmina Orsino. Kaya kasama tayong kini Baby Duna Rosales, nagapo kini Nena Patricio. Ayan, dita Ablan Burgos, palubos ti Apo, kikita tatuta. Advance happy birthday pa rin tubigat kini Guillermo Calapini, dita Ablan Burgos. Hindi nga rin din ituloy, nga ibasa, dati ababa nga pagkasalitaan ni Jerry nga inte pinauluan iti Nu Pagbanugam. At ito yun ni Erlinda Estavillo, ni Erlinda Rosete, ni Teresa Tesi Serrano, yan, ni Erlinda Estavillo, Erlinda Pantrosete. Isudan na kinagbuiboya. Ituloy na garo din kapsat nga ibasa iti lagip palabas ni Jerry iti Lawag City. Lima kaming agkakapsat manong nemi idinto tamakibengbeng kaglaeng datatang kininanang awan ti masnop nga trabaho da. So ay di makapagraduaren manong nemi ti high school dagiti kakapsat ko kay inauna ta si aktibo rodek nagkaasawa naman ten. Ni manang Virgie kini manong Rodel tinapintas ti biagda manong nemi ta adda mabalin ni manong Rodel nakasarak ni manang Virgie iti adang balin na nga inasawa na. Isong adda negosyo da. Isog gapo na nga dahit at gapo na noapay nga agpatulong nga kadakwada ngem tinindaw nakadagos ni manang Virgie. Tadti adda iti panunot na masayang laeng dagiti maitad kanyak nga kwarta nga pagbasa. Ngem iti kinasarita nak ni bayaw manong Edgar manong name. Inlawlawag na ti amin. Amo, Jerry, no pagbanugam, ti maiggamam nga kwarta. Amom nga ilalain. Amom nga usaren, iti umno nga pagkausaran. Kas kanyak, nagapuak matitirigat. Ngayon, gabot ang susulok ti nagnegosyo. Iso ada negosyo mi ita. Ada bukod min nga balay. Ada digti obreros mi. Tilawan kada kami kinimanang mukit anak. Awang nagpaiso ngamin manang. Di kami lang naaganakin. Timabaling ko kat awumot pa timpay na po Diyos. At yung gayamon, nakasagana ka kadi nga makasursurong agtaraken ti baboy. Uwan manong. Mapilpilat kan samit. Alistok siguro mo't nga may suro. Uwan. Masursuro aming nga ramid. Kasto yan. Ibagan kanitatang nga idyalukod di balay yung medyo adayo, mangtedak iti materyales, tumulong kang agtrabaho, libre,
Ket da talong pagtrabaho nisud mga ramid. Ti ubong. Kalpasan na numalpas ton di ubong, pay-deliver akton ti inem nga bulyas. Agramo meten dagitay kananda ti unos ti upat nga bulan. No agtaraken kaytan kadinton upat nga bulanen ilakom amin kadya paglakwam may cut the expenses. Ngam no hampel nga kwa, amo pala kaya. Maminsan ton, ipanangikat ta the expenses. Kaya, di ay ginastos ko ng gatang ko ti materials kaya panagsweldok ka rin kwa. Mamon, mawatak manong. Nalahog ang mawatak. Ited ko amin nga masapul mo. Kaya isuro ka man. At tong pamphlet nga ited ko ken ka nga pangbasaam. Noan niya ti aramidem. Mangruki iti step 1. No umuna nga bulan, dahito ti pakan mo, manong gramo, ti tunggal maysa. Anya dahito ti osarem, nagatangem, kasapol nga may injection, bakuna. Oh. Kaya ito nagbasa kan, ilakumon. Ti paglakwam, osarem mapagbasam. Oo, gumatang ka man ti another in them. Tapos na kasta, kabayatan nga basbasa ka, nagtartaraken ka. Sa paim tagring, iti bigat, kasi jay, araminam ti amin, sakpay nga agbasa, kat ni matatang kininanang, ti makaamo ti aldaw, kan sa paim ti agawid. Manipot ti eskwela, tapno, sika man ti mga sikaso kadagi di baboy, iti malem, kenrabi. Kalbasan data, manong name talo lang aldaw, nga naarami din ti obong. May upat nga aldaw adan, dagiti buryas, addan dagiti kanenda, addan dagiti pagdeposituan ti danum nga masapol, ti masapol nga agsakduak, tadayo di kwa. Barbaling adan to may konekta ka nung agripo. Uwain, tapno di kasta kitahan agsakdon, talamang tayan. Nasursuruan ak manong naming nga nagtarakon. Idi damo, mabanugak, marigatan na, ngimidi maruwama kon, kasla exercise ko laingan manong. Nga numalpas kon ti ubrak, saksagawisi wakon, ket kalpasan ti upat nga bulan, aglaw ko kami manong. Ginulpeda amin ti inem. Inyawat kanya ka mismo ni Manong Edgar, Manong Nemi, diyan naglakwan ti inem. O, ka, ikasego na tayo presyo ti inem nga buryas. Nga igatang ko manen, tapno makmanen, makargaan ng manen. Kan giti kanenda. Ya? O, data na bati, kanan siya kung nakumangam, jak pa ikatan di materials kanda dumabay. Dadat aramatem nagbasa. 80%. O, mano nga bulan ti percent? Bale, talo ano. Pagka nga upat, before nga enrollment manen. Kasi jay, isunto manen ti panag-harvest mo. O, mayat, di ba? Every 4 months. Kahit nung kaspagarigan ta kaya, maging sa nga dosena, dinayunan ta. Tapos nadudumagaran siya. Nanang, tatang, ano makunayo? Ay, mayat, kahit ikanda kami, mayat, tata, nagbanog kami, mayat. Akiuman kami, ikamda na lang tatang mo. Ang bali manong ta, sobra-sobra na ito yung usarek para iti first sem. Makabayad na kami naman. Ito lang allowance ko na. Uy, no problema. O, nakuwenta mo? Kada kasapulang nga ti kwarta, ag-harvest ka. No pagbanugan, ti kwarta nga ramatem, Jerry. Amom nga ilalaen, ken iserbim iti rompang na pakaserbyan. When manong nemi, masak ngagtartaraken ti baboy, ket estudyante aging gana danunan manong nemi ti top second year college ko, nanayunanen manong nemi ti inem, nagbalinan nga sa kadusena. Kinanda ako ni third year college, manong nemi dinteng ni Emma iti biyak ko. Estudyante mat iso na transferi. So ngitala kang lang agkita manong nemi tadda kami nagbadpada ti third year college. Same course, same nga oras. Nga dati tiga po na nawapay kang kanayon kang nga kitkita, kang kanayon kang nga kuykuyog,
Aging ka manunaming indaton ko't panagayat ko ken kuana ket inaklon at kalpasan ti duha nga bulan. Nagyamanak Emma. Nagyamanak. Ipasdag nangartag basa ha. Nangarunag at ikarkarigatan ng datatang kininanang ko timang pabasa kanya. Sika. Imbagta, ada mabalin nyo. Uy, nagtataraga ng tibaboy. Pagmambanugak ti amin nga araramatan. Kadi. Wait, inikanak ni Manong kayong ko, kinimanang ko, itipuunan, insurudak. Iso nga no, kasta nga mabigatahan ako, deta. Adayak, adak, kaya babuyan, adak, agat babuyak no. No, malpas, ti obrakon, nakita, siyempre, di ko sahod, mga anak ko, umaya ko nagbasa. Sino nga ti mga sikaso kadakwada, mga stangal daw. Tatatan kininanan. No iti malam, sa bayak ti agawid. Ngem, gaputa i-date kan, maladawag nga gawid. I love you, Emma. Nadyak pagarupen manunemi nga nasulisog kami ngagpadpada kini Emma itiday di nga pa nag-date mi ket nag-hotel kami. La, Cherry, saan ko mapay lang nga rumbeng? Ngam kapot isot na ikari. Emma, saan ka nung pabayan? Basta, agtumar ka. In ready tiyo tumarem. Talagang wise ka, ha? Sige nga ro din, basta sure deta tumarek, sana nagsikugbo. Emma. Cherry. Emma, Cherry. Nadaytatiga po na manunemi nga ala ka mo nga ala. Nadagundaway mi manunemi, sige. Banag betul nga pakadlawan datatan kinana. Api nga marabrabiyang gabutan nga agawin. Manong name dito nga namuan datatang kininanang nga adan girlfriend ko. Nadapahin mapaspasamak ka na kan. Iya po iya. Kaya ore man nung nagbanugam datar aramatin baka saan kabit lang agbalagi kapag kinaaram mo. O pagdanagan nyo tatang. Amo mitak kontrol. Isong agturpusak ng turpus. Nagbalin pa din nga 24 nga baboy nga pataning kan dua pang ganakan manong kanadupend digiti kakaduan. Naging ka nga nagturpus kaming nagpadpada manong nemi kining Emma. Nagaruar kami iti panag-take me ti board passer kami nagpadpada king nga adan trabaho. Ti amok idi agit awan ti dumte nga problema. Gabutan adlaw ko manon nemi nga mani po di agtrabaho kami 5 miis ni Emma. So kinasritak. Emma, adamat badlaw ko king ka. Mani po di agtrabaho tan kasla 5 miis kan. Gapo ka di agtrabaho tan. Kaya di estudyante ta hanta pa agtrabaho. Alis tulay nga mapantag check-in. Baka si kat 5 miis. Pag ko na nga 5 misak, wala taan niya. Or lat awis mo. Alangan magdasak tibang awis ken ka. Ha? Si kamo tsak pa papasulan. Ala ka din awis mo? Kanot na oding awis mo? Ewan na niya. Ano nga ito schedule ta? Every Friday night. Naisip ko, hindi so. Kaano nga panangiro kita? Itong Friday. Kaya dito dumteng data nga Friday, manong name Oh, Emma, I miss you. Adada kanyak kami miss ka, Jerry. Sa nga bale? Takada Friday. Kada Friday, nagpapusta. Ket ingkedeng mi nga saan pa yung nagtumtumar iso naman ang name. Kapag saan nagtumtumar, ibaga naman nga dagpitpitik, iti saklot na. Imbaka amok data kadatatang kininanang, kinimanang Edgar, kinimanang Virgie, kaya mag-asawa kayo na. Paunayan ta, inon na anak pa ay. Siya, kawang pa anak ko, siya ka, nadantun putot mo. Anak ko nyo nga minapay nga sanggapin mo. Nabang kami nagpa-check up kat advice mo, idi. Aw
anak, o magdiferensyahan nga padpada. Alam manang, manong, idaw-dawat ko, idaw-dawat ang sapay ko, madan tumit laing. Akit umununak mo lang makaputot. Ay nga nagkalaysa kami, manunaymi, nang ipatakder kami di pugod mi nga balay, iti asidek ti piggery. Tada itultuloy lang tama nung naymi dati nga business mi. Nagparti kami pa yan, at tapayin pwesto da na ng kinitatang tiyandaan, manunaymi nga paglakwan da iti karne. Ay nga manunaymi, ngay pas ngayon ni Emma ti umuna nga anak mi manunaymi. Ngay di addan duwang anak mi, addam ito may isang anak, damang virgin. Talot anak mi, duwamit kini manang virgin, manunaymi. Yan naragsak kami. Ken nakananama, tinaran niya kamasagbayan nga maipaay, kadagiti anak mi, agsipod ta, adda nagsagana, nga gastusan da. Kunada nung name numapagbanugam, ti kwarta nga ramaten. Siyempre, amom nga ilalain, ken amom nga igastos iti umno paggastusan. Nakasamsam it, nga nakaimimas, nga sagraben ti balegi, no nagtrabahuam ako na. Dito nga rin ti pagkasalita, kaya naglaunay, tilaig mo nga nang ibasa, manunemi, kat sabi ko ma, tadamat na ibatig nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak ka nagbuya, more power to your program. Ito nga rin agyaman nga pagaya mo, Jerry, itilawak siya. Thank you kengga, Jerry. Thank you mat kadagiti nagbuya, kas kin Estrella Haduka, kin ni Lolita and Ditanoy. Thank you, Lolita. Ni Daisy Guzman, ni Remedios Lungasa, ni Benilda Pantalyon Pakulan, nga writer, iso na iti best letter of the month of May, ti 5th grand finalist tayo. Ni Erlinda Panterosete, Tessie Serrano, Janet Balcobero, sa nga ni Erlinda Estabilio, ken amin kayo nga nagbuya. Salamat po. Yeah. Ori na buyaw ita, ang kito malabuyaen, into no aldaw, 12:30 nga alas 2, tapos napimpinas pa nagdengagyo, napimpinas pa nakiportray na. Madamdama laeng. Hintay ito man na nakikita. Madamdama, iti dear manong name nga programa, iti dear manong name nga page. Thank you for watching. Nandaro na nga pagyaman natin ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dito Hawaii.